Pandai wasit. Ayo, tunggu tuh. Ya, ayo. Oh, benar sangat kiper teh. Ada tengah deh. Lagi. Ketemu lagi. Dek-deknya ada pelah. Oh, Ijo maju nama. Bawa Agus. Turun kembali, sila turun kembali. Oh, ulai. Ya. Tepel ulai. Tapi. Oh. Ya. Ya. Yang paling kotak lah, cepat itu. Tempel 3 orang. Ya. Mantap, Nek. Ya, main. Ya, Ijo. Aha. Ya. Bagar. Maju. Tawangan tuh, santai. Oh, Ijo. Iya. Ya mau. Ya. Tempel. Dua botas lagi ya mau. Waduh, bagus. Ya. Maju. Iya. Batu. Tempel ya mau, mulai ya. Ah, tada. Mulai. Awas. Ya tepak buat. Kosong ada. Sud. Oh, ya. Mulai. Waduh, gitu. Payu Kamila. Tenas pinu. Di mana pun mo na eh. Oh, tempel orang ah. Woi, sana aku turun kau habis. Waduh, wakal. Taipa. Bakar. Mundur kale. Tenang bagus. Aduh. Otak. Ya, siap, Lek. Saya. Tira. Ya, kaya ke muntah lah. Selamat ke bola, Sob. Ale. Saja ke muntah dan main. Oh, portal matangnya.
angkat anu main. Ah, tempel lah. Bantu aku, aduh. Gila. Tak enak apa. Ojo. Mata. Mulai ya. Ojo ya. Kamu bawa. Ya. Bagus. Bantu tuh. Atau ini tuh deh. Oh. Ini ah. Ya, obor, kosong. Tiro lah. Tenang. Oh itu Anto, dah balik ruko. Anto. Ah. Woi, nak. Sot, tay ah. So ulai Agus, minum ko Agus. Ngapain aku Agus sih? Sot. Bawai. Oh. Ya hijau. Oh. Ini bang mau kecil. Ulai. Ah. Maangka punala. Wah. Tayo na tunga to. Kumande wasit. Ayo, tunga to. Ya. Ayo. Oh, benar sangat kiper teh. Ojo, kamu mau. Tenang. Ya, ulai. Minta bola. Sang main kosong hindi ito na. Opo di sang mana? Opo di. Main tiga. hands. Santag main. Pandai. Natin namin ulit siya mana? Maju lang, Alex. Wah, tak ipak tindang. Oh, yung mati ng tubo. Bola ulai. Tan. Shoot. Ya. Tempel. Kamu tempel. Ya, shoot. Langsung tendangan, deh. Ojo. Tahan konyok. Kande. Tanya lelek. Ya, bersiap-siap. Pertandingan kedua SK Negeri 3 Sesean Suluara versus SK Negeri 9 Nanggala. Jangan kecil hati, masih ada satu kali. Ini mau itu asih. Ya terus dia memudar kalau sini.